Na koji način može uzimanje preparata sa DHA da pomogne deci koje imaju poremećaj pažnje? Sama pažnja, znate, imate tanacitet i vigilnost, znači usredsređenost i mobilnost pažnje. Kod ove dece u tom razvojnom periodu je došlo do nekog defekta koji je to poremetio. I jedan od učesnika je svakako nedostatak DHA. Znači, ovde opet dolazi do izražaja ona činjenica, po onom narodnom, bolje sprečiti no lečiti. Znači, u tom razvojnom periodu, u tom periodu programiranja, treba sprečiti nedostatak DHA kao bitnog činioca da se ovo kasnije ne pojavi. Međutim, kad se to pojavi, kad se isprogramira, formira taj mladi organizam, onda kompenzacija toga, znači, je uvek parcijalna, delimična. I ima mnogo studija koji pokazuju, znači, da primjena DHA kod te dece ublažuje poremećaj, ali nijekom slučaju samo DHA ga ne uklanja. Znači, ova deca zahteva odgovarajući defektološki tretman.